FD series subscriber tele mi puite in the vain chibai kan bu ka chu tun tu ma chuan kan ram dan lova nungcha te an lakluh thu Facebook group lama an post kan lo hmuwa heng te hian ril ru a khoi em maya achani ta bera lang chu sumle pai zuna har sa em maya tuna hian harsatna na men lo chuan kan ram Mizoram ngei mai chu atu mek ni na langa mere thei tan chuan du thlan tur awang em maya sarkar na thok velo tan chuan an du wang le tum wang reng po ni lovin rui hlote le sarkar phallo thil zuarta te po tam tak soitur an omin karinga chung te po chu in hriat in hmel hriat a zinga po an om karing amaero chu dan phallo hi chu tilo shami a him berin a thaber ani ti kha ama sign ka soidua tuntuma Facebook group kan hu hi chiar chuna soizauna kan ron nei vele dor ani Myanmar atanga lakluh nungcha chi hrang man mei ni som sani som ni pani MSR nimin chomadar kwa vel khan chalboya junction khan kon police check gate Myanmar atanga lakluh ramdang savale nungcha chi hrang te chu district wildlife crime control sub unit țanpui tenan man Myanmar atanga lakluh ramdang savale nungcha chi dang te district wildlife crime control sub unit țanpui ten an man hi vakivar guinea pig monitor lizard kangaroo rat saphai le mikat te ania avain nungcha somni pathum an mana heng until nungman te hi custom department ada dananga chin fel turin nimin khan an hlan ngala kota kalpui ngal ani bok heng nungcha an man te hi nimin tlai khan aizol sahuana da tura phur thlak ngal an ni ti ani hetiang hian tunlaya chuan dan lo hian thil chi hrang tollu ana sa em maya khochak lama tangin dan lovin rangkachak te le heroin kan ti te tin mania rambuaina kuvara te po anni vek maya tin tunhaya hei nungcha tol chungcha nga buaina a le ania heng te hi dan kalani ti hi kan hriat thara poimo em maya mithen khat mitam zok chuan kan lo hrelo po ani mai theia engwangin nge nungcha mai chu an man sak le an vasual ve kan lo ti po ani mai thei amai ro chu hi kan hriat zawanga ya wildlife crime control unit te hianin thei top chu in nungcha humal nan ti in nungcha te tan ma an la chho me ka zela heng te hi dan lo anga tol te dan lo anga zor te a phal lova a hum hal tani ti kan hri ta poi mo hle ni kan hre wani chuan man to kha ani maya chu wang chuan man to ai chuan thil kan ti ma hian thlir zaw ma sakhi a poi mo le in ka hria chu wang chuan mi puiten kan lo kheta tan ka du e ma wangin breaking news atan kan ron la ania chu wangin heng nungcha te po hian humal an phu em maya an khong ai thak bokani motora chep takin an phura kong thluanin a then phei chu an thi pha thina chu wang chuan heng te hi mi puitena kan hriata humhal an ngai na zona kan humhal thiam a poi mo hlea nungcha te poi nun na nei ve tho an nia chu wangin mi hring teng in tharau nei lo ma se mi tuitla ve thei an nia no shuai vea mi tuitla thei an nia wangin then khat an tol tur tam ta ke chu anau te an ni thina an lax than don hian an puite hi an mi tuitla ve thina ni ti ta hi kan hriata poi mo em mai ani chu wang chuan nungcha kan in kol dan le nungcha kan ti ral na ko apo hian film khura tu le maya alo le sak tu te le sum don hmang tu te po hian in kan hriata poi mo em mai ani chu wang chuanin apoi mo bera chuan sarkar phallo le sarkarina remati lo chu ti lo mai hi a him bera chu wangin mi puite kan than hara huna mi sarkarina phallo chu ti lo mai ang u ti kha kanin somna ni sila tuna tan chuan khati zong kha kan ron ti chuale thei ta chu ani le tamaya video le pek ka kanin hule theu don nia lowin en kol thala tuna tan chuan mang tha phot ule tin atop na beratan chuan
kan channel te subscribe like share le comment te mi lo pek sak sham turin in khongai na kan on deal bokani e